I kod grada red bi bio da se oslobodimo jer nismo se borili u ratu i ovaj čovjek koji je došao također ratni vojni invalid da bi živjeli u strahu od Tirija na gore nego da smo bilo kakvoj okupaciji. Bez slobode nema ničega. Hvala vam puno što ste došli i da bude srećno profi i cijeloj ekipi. Živi zdravo bili. Živi zdravo. Ja se zahvaljujem na ovom broju odzivu, dragi prijatelji. Svjedoci ste sada kao borbe koju vode naši narodni poslanici u Skupštini Republike Srpske, stvarno herojska borba i svaka im čast. Slušali smo Milana kako čita ono pismo od boraca. Boraca. Od ovih za Podnovlje, da? Sina poginulog borca. Sina poginulog borca borca. i na kraju je to rezultiralo da se on zaposli, pa imamo sjajnu Zagu sa njenim Đorđe će sad doći. Na putu je ono bila guža za Niko, doći i sad evo za 15 minuta. Đorđe također izuzetan kao i naš Vukan, tako da taj dio te energije pozitivne koje vi nosite u Narodnoj skupštini, nadam se da ćemo prinijeti ovdje u ovoj kancelariji, da će biti prisutna i ta energija i da pokrenemo ovdje smjenu konačno ove vlasti koja stvarno nije dobra više ni za našu vlast, za regiju, za opštinu, tako da teror jedan. Tako da nadamo se da ćemo uspjeti u toj borbi, da jedan fin, kulturan, civilizan način da stavimo do znanja građanima, da se oslobode straha i da jednostavno da se sloboda misli, da možemo da se izražavamo slobodno i da mi u 21. vijeku ne moramo ćutimo nikome više, da se plašimo nekoga, iznesete svoje mišljenje slobodno i da ne snosite sankcije, naravno, uz poštovanje ličnosti, integriteta, bezvrijeđanja, teške riječi i tako nešto. Pozivam vas da zapratite Facebook profil Lista za pravdu i red Nebojše Vukovića Vlasevica. Tu ćemo mi iznositi sve probleme koje imamo u gradu i eto, nadam se da će biti masovniji sljedeći skup. Hoće ako Bog, a na broju napraviti tribinu neku zajedničku To ovdje. sam ja i predlagao, ako narod